ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri intashyo empire. Reka ngusuze cyane nkwifuriza kumererwa neza ndetse no kugira ibihe byiza muri rusange mu bice uherereyemo bitandukanye by'igihugu. Giye kumva ni Amini Ntashyo unyite umuhiburayo. Anyway, nkuzaniye indi nkuru ku byerekeye intambara ikomeje kubera hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko ku munsi w'ejo nibwo umutwe wa AFC M23 watangaje ko umujyi wa Uvira wamaze kuba ufatwa n'uyu mutwe witwaje intwaro. M23 ku munsi w'ejo nibwo yatangazaga ko rero umujyi wa Uvira yamaze kuba iwufata iwuyobora. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kugira ibibazo byinshi bibaza bati biragenda bite ko uyu mujyi bisanzwe bizi ko ari wo mujyi wahuzaga cyane cyane Kongo ndetse n'u Burundi. Ubwo nimvuga Kongo ndetse n'u Burundi uhita wumva mu bijyanye n'ubuhahirane, burya mu bijyanye na mazutu cyangwa se icyitwa igitoro mu rurimi rw'ikirundi, mazutu, essence, ibikomoka kuri peteroli byinshi igihugu cy'u Burundi babikura muri Kongo, kandi uyu mujyi wa Uvira cyari nka cyo cyambu ibi byose byacagamo. Kandi mu buzima busanzwe niba hari ikintu gihenze mu gihugu cy'u Burundi, igitoro kiri hejuru cyane. Ariko si ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi cyane ugiye kugenda usobanukirwa muri iyi nkuru. Nyuma y'uko ibi bibaye, Evaritse Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, afite ibyo yatangaje ku munsi w'ejo. Si ibyo gusa kandi, yaba no ku ruhande rwa M23 nabo bafite ibyo batangaje nyuma y'uko uyu mujyi bawigaruriye. Kugeza kuri ubu ngubu abantu bakomeje kwibaza bati ese amasezerano yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuzaga uruhande rw'u Rwanda na Kongo yo guhagarika intambara bihagaze bite? Ariko ahangaha M23 bo bakahita batanga umurongo usobanutse bati twebwe mureke kuzana u Rwanda muri ibi ngibi. Ibi ari nabyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagarutseho Paul Kagame mu nama yagiranye n'inteko ishinga amategeko. Yavuze ati buri muntu wese akwiriye kubazwa ibibazo byiwe, u Burundi bukwiriye kubazwa ibibazo byabo, Kongo ikabazwa ibibazo byabo, ndetse natwe ubwacu abanyarwanda tukabazwa ibibazo byacu. Nta mpamvu ko u Rwanda dukomeza gukorerwa umutwaro w'abandi. Anyway, reka ninjire mu nkuru yanjye. Ubwo umunsi w'ejo rero M23 yafataga umujyi wa Uvira, habaye ibintu byinshi cyane, hasohotse amakuru menshi cyane, hasohotse amatangazo menshi. Ariko reka ngubwire ko mu mirwano yo gufata uyu mujyi, amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyahapfishirije abasirikare benshi cyane, benshi kugeza kuri ubu ngubu imibare itaragaragara, ariko bivugwa yuko habarirwa hagati y'abasirikare 700 bashobora kuba baraguye muri ino mirwano. Ndetse ngo iyi mibare ishobora no kuza kwiyongera, ati cyane cyane yuko u Burundi bushobora kuba bwarabeshye imibare y'abasirikare bwoherezaga mu gihugu cya Kongo. Hanyuma rero nyuma yuko M23 ifashe uyu mujyi, ngaya makuru bashyize hanze. Itangazo rya mbere baravuze bati turabizi neza ko abasirikare b'abarundi baracyari muri uyu mujyi wa Uvira, bihishe mu mazu agiye atandukanye. Twebwe nta kindi tubasaba, turabasaba yuko bava ku butaka bwa Kongo bagasubira iwabo mu mahoro, kandi nibitaba uko nguko baraza gusubirayo mu bundi buryo. Iri ni ryo tangazo rya mbere M23 yahise ishyira hanze ikimara gufata umujyi wa Uvira. Ku ruhande rw'u Burundi, amakuru avuga yuko u Burundi bufite ubwoba nyuma yuko M23 ifashe uyu mujyi wa Uvira. Nk'uko nari mbikubwiye, umujyi wa Uvira ni umujyi urebana na Bujumbura, cyane cyane yuko Lake Tanganyika ica kuri Uvira. Ibintu byinshi bijyanye n'ubucuruzi, ubuhahirane bwari bwinshi cyane hagati y'uyu mujyi wa Uvira, wari umeze nk'icyambu cyahuzaga Kongo ndetse no Burundi. Leta y'u Burundi ikavuga yuko ihangayikishijwe no kuba abanzi babo ari bo ubu ngubu ahantu barimo barabasha kureba mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga yuko Leta y'u Burundi ifite urwikekwe ko igihe icyo ari cyo cyose M23 ishobora no kuba yabasanga i Bujumbura. Ibi ngibi rero byatumye ku munsi w'ejo hari abasirikare mu bijyanye n'iby'umutekano ndetse n'ikoranabuhanga bo mu gihugu cya Kongo bahise berekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho bagiye kuganira n'igisirikare cy'u Burundi bibaza ngo nubuhe buryo na yahe mayeri dushobora gukoresha kugira ngo twongere twisubize umujyi wa Uvira. Ntabwo ari aba bonyine gusa, harimo na bamwe
mu basirikare b'igihugu cy'Ububirigi, cyane cyane yuko mu itangazo ryasohotse nuko umwaka utaha w'2026 guhera mu kwezi kwa mbere indege z'Ububirigi zizatangira kujya zigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho hari ama operation menshi cyane bashaka kujya bahakorera. Hanyuma rero iyo nama yahuje igisirikare cya bamwe mu bagize igisirikare cya Kongo mu by'umutekano ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, irimo iriga ukuntu bashobora kuba bakongera bagatera muri Uvira, bagatera M23 yamaze kwigarurira uyu mujyi kugira ngo bongere batekane. Abarundi bagaragaza yuko mu gihe cyose M23 iri Uvira, abarundi ntabwo batekanye, ariko M23 igatangaza yuko nta gahunda ifite yo gushora intambara ku Burundi, ahubwo icyo badashaka nta murundi bashaka ku butaka bwa Kongo. Perezida Evaritse Ndayishimira mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku munsi w'ejo yaravuze ati nuko abantu batabyemera, naho ubundi ntabwo iyi ntambara yari ikwiriye, kubera yuko kuva kera hose u Rwanda n'u Burundi twamye turi abavukanye. Agera n'aho atanga urugero ati umwana ushobora kumuhana, ariko yajya mu baturanyi, yahungira mu baturanyi, umuturanyi akakubwira ati nawe n'umwana wanjye. Ati rero kuva kera rwose u Rwanda n'u Burundi twari dusanzwe turi abavandimwe. Ati rero birakwiriye yuko igihe gikwiriye kugera tukagira ibintu dushyira ku murongo. Evariste Ndayishimiye yanakomoje ko kuba impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda zirimo ziragenda zitozwa ndetse zishishikarizwa kuba zazaza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Anavuga yuko ku bijyanye no gufungura umupaka, yemeye ko abarundi cyangwa se n'abandi bantu bose bashaka kuza mu Burundi bavuye mu Rwanda bashobora kujyayo baciye Tanzania. Ati ibyo gufungura Akanyaru byo ntago turabyigaho, atariko nidufungura tuzafungura dufunguye. Ibi rero byakomeje kugenda biburujije, ariko amakuru ariho kuri ubu ngubu aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi kiri mu myiteguro ihambaye yo kongera gutera igitero kiremereye cyane gitunguye umutwe wa M23 kugira ngo barebe yuko bakwisubiza Uvira. Nakubwiye impamvu uyu mujyi wa Uvira abarundi bawukomeyeho cyane. Uvira niyo nzira abarundi babonaga, niho hantu Kongo yaherezaga Uburundi ibintu bijyanye na mazutu, petrole ndetse na essence, cyane cyane ko nibyo bintu biri mu bintu bitari mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero kuba ubu ngubu Uvira irimo irayoborwa na M23, abarundi bagaragaza ko ari igihombo mu bijyanye n'ubuhahirane ndetse n'ubucuruzi. Hari ibintu byinshi biri buze kwangirika, ariko kandi bakavuga bati mu gihe cyose M23 iri hano muri Uvira begeranye na Bujumbura, igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Ibi ngibi rero bikomeje kuza, ibitangazamakuru byinshi bikomeje kuvuga yuko iyi ntambara isa nkaho n'ubundi leta ya Kongo ikomeje kwitsindwa ndetse n'abaje baje kuyifasha, ariko abandi bakagenda bavuga bati birazwi neza ko M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi umukuru w'igihugu yatangaje amagambo menshi, ndaza kugenda nkubwira bimwe mu bintu bihambaye cyane umukuru w'igihugu yagiye avuga mu kiganiro yagejeje mu bari mu nteko inshinga amategeko. Ariko bimwe mu byo yakomojeho, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda rudakwiriye gukomeza kubazwa ibibazo by'ikindi gihugu. Gusa mu bindi bintu umukuru w'igihugu yagiye atangaza, yanatangaje uburyo kiwe ku giti cye yahamagaye Ndayishimiye amubaza ku ngabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyumvire uko umukuru w'igihugu yabisobanuye. Birimo aya mateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda, birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana, kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ndabaha urugero. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi. By the way, mu ntambara
za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda, nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. Birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo hitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Mu yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Biravuga ngo ni mwene musigara kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye za SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Hariho ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora yiki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye, ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso. Ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati atoya, barakubeshye. Tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza, rwose ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko utariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo
mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, batise abandi bakabereka batise noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka. Twari tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya, bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Ibyo byaho biguma ari urujya n'uruza.